Om Swastiastu. Inggih, Didiang channel Ida Widnyana rawuh makin ring semeton sami. Didiang puniki mawit saking Desa Bungayu Kangin Jagi Ngaturang Geguritan Amatre. Jaga kekawitan. Inggih, Ratu Kidadane sane pinaka undang tungtunging carita nenten Yesya Swayakti ngeninin kawentenan sekadi mangken jagate anduk virus corona COVID-19. Nenten Yesya Swayakti taler aturuning ngayang dedak indek daging kawentenan COVID-19 puniki sane prasider aris nipinin kawentenan jagate sami ngeninin kawentenan parjane parpanjake sami laris ajrih pisan Nabi awina nasa punika riantukan kawentenan virus COVID-19 puniki wiyah didahating kabinawa pisan Sia sering punika taler aturuning ngayang Didiang minate sampun pegantosanyane muwing saking titah ide yang para mekawi Guru sesa mawasana ibu ngeninin kawentenan virus COVID-19 puniki mawasana sang catur guru inggian punika Guru Wisesa mawasana kebukan taler wireh bumi kabencana riantukan kawentenane sekadi mangken
jagate sami wiyak dipasti pasti kepisan kabencana untuk nyane nganinen untuk penyebaran virus COVID-19 puniki mawasana sedih kingking raris kawontenan paru panjake sami Ratu Agung ken jani banama daya kengken bahan medaya mawi weke dah keng asak punika mungwing pakerimek para panjake sami yang makin tenang Reng tepengan sekadi mangkin rares titiang ngemodalang atur pinunas sekadi mangkin nenten sios wiyade ingyan pinunas dijangi majeng ringsang pamucuking ngangganin indek penyebaran virus COVID-19 puniki majeng ring sang guru wisesa menggelet nandang jagat reasa punika taler titiang mapinunas mangdenyus sang guru wisesa gelis midap-dapin kawanan jagate puniki gereng merana gelis puput taler titiang mapengabdi mangdenya para sida gelis matilar raris puput kawantenan virus COVID-19 puniki panggil jagat kerja Presiden raris titiang ngajak aja ring daging kawantenan jagate mangdenya para sida kerja raharja santosa tadi ngoni para sida ngamutuang kawantenan jagate kerja raharja santosa punika sekadisane sampun dukir yen panjang sami ledang reasa
punika janten pisan wiyahti. Kewengenan para panjake raris maos ane ledang mah sami nyane. Om Santi 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 Om.